nakantu koroshye cyane rikumva ugiye kunsubiramo kano kantu ngo fasha sosha Fasa shosha. Fasa sosha. Soma people nizere ko mumeze neza wahisemo neza we gukurikira iwacu Family TV hanyuma ndacyari mu mihanda ya ni hano ni bayita Rwampara ni Rwampara mbanyimo ndikata makata ngenda mbaza abantu ngo wa sport ngenda mbanganira nabo numva ibitekerezo by'abari ko none duseka ariko none tugira ikintu dusigarana mu mutwe by the way niyo mpamvu iwacu Family TV iri hano mu mihanda rero ngenda mura n'abantu benshi abakobwa abarebare abagufi abinzobe abananutse ababyibushye abajama bose bagenda mura nabo ariko bose nkagerageza kubaganiriza background ni umuhanda ni wa muhanda uzamuka undi bavuga ngo akumiro ni cross rya Rwampara uyu munsi nagakumiro ari cross rya Rwampara akumiro ni Shyashya mu cross rya Rwampara by the way ndimo ndagenda mbona abantu benshi sister waje nka ghostinga yes noneho mbaza ni umukwini by the way mbaza ni umukobwa mwiza hano kuri kamera ndaje mu bazo tubazo tugiye dutandukanye nk'ibisanzwe hanyuma anga turi bitwa nguki hitwa nguki hitwa nguki hitwa Rwampara. Rwampara? Yego. Ni utuye? Yego. Gerageza kuzamurijwe kujya twumvikane. Yego niho noye. Nje nitwa Masai Shyashya. Yego. Ako nago nambaye rubega. Ubwo ndi Shyashya uri ku Iwacu Family TV. Yego. Uranzi? Yego nari nsanzwe nkubona. Aho sanzwe mbona? Yego. Umubonaga mu duki? Muri video zitandukanye. Okay, witwa ngwiki? Nitwa Aisha. Witwa Aisha? Yego. Aisha. Oui. Kufite ubwoba. Ntabwo mfite. Ndashaka kubaza akabazo koroshye. Nta kibazo. Mbere uko dutangira washyize akaboro ku zuru. Ndagakunze. Urakoze. Ako kaboro bakita ngwiki? Agapini. Agapini. Okay, ndi kumwe na Aisha afite agapini ku agapini. Yego. Kamaze iki? Ni herena risanzwe tu. Ni herena? Risanzwe. Okay. Hanyuma rero hano mbarimo ngenda nganiriza abantu ngenda mbabaza tuntu tw'ubwenge ngenda mbabaza ariko tunano tugiye tworoshye rikomva. Tugiye tworoshye tutaremereye ariko tudufasha guseka ariko nanone tukiga Aisha. Uri umunyarwanda? Yego ndi umunyarwanda. Uzi ikinyarwanda? Nagari neza cyane. Uzi ikinyarwanda? Yego. Urakivuga? Yego. Niyo urya mu kinyarwanda? Yego. Uzi kuvuga narya? Yego. Vuga rya twumve. Rya. Rya. Enye. Rya. Aya vuga kurya. Kurya. Aha, kurya urumva ko uzi kuvuga rya. Yego. Uri umukobwa mwiza by the nago umukobwa mwiza byabibaje umukobwa mwiza atazi kuvuga rya kandi azi kwirya. Kengo. Yego. None se Aisha, ayo bavuze ngo inzora. Wumva ari nk'igiki? Inzora. Inzora ni ijambo ry'ikinyarwanda. Kicyo kintu ntacyo nzi. Nanjye naciye numva baravuze ngo inzora ni nk'igiki? Nani icyo utekereza? Shawa pipe. Ugeze uyirya se nibura? Inzora. Ugeze urya ibiryo birimo inzora? Inzora ndumva ari ikintu ariko atari ikintu kiri. Uri kumva ari ikintu? Yego. Cyaba ari nk'imodoka cyangwa nka moto. Oya ndumva ari nk'ikintu baba bakoresha mu murima. Kikibindi. Mu murima bakoresha. Ikibindi mu murima bakoresha cyitwa inzora. Oya. Ndikumva yaba ari nk'ikintu nyine bakoresha mu murima nyine cyitwa gutyo. Ikintu bakoresha mu murima. Donc ni ukuvuga ngo inzora ni ikintu bakoresha mu bintu bijyanye n'ubuhinzi. Ako ntago tuzi ng'icyari cyo. Gishobora kuba gisarura ubunyobwa. Yego. Cyangwa kibagara intoryi. Ntago mbizi to. Yini nzora wumva ni ikintu bakoresha mu muhanda. Ni ikintu mu buhinzi. Yego ntago bakirya. Ni ikintu ariko byanze bikunze. Ni ikintu ariko ntago bakirya. Iryo jambo n'ubwa kangahe ryumvise? Ni ubwa mbere. Ubwa mbere umvishe ijambo inzora. Ibaze kweli. Ikintu. Ni ikintu. Ntabwo uhindura ibitekerezo. Shape. Mubaza akabazo ka kabiri. Nta kibazo. Okay, Aisha. Aisha. Siko witwa urumva n'izina narifasha mu mutwe already rikumva. Aisha, utuye Rwampara. Wakuriye Rwampara. Byanze bikunze karitsiye urazizi. Uri kumva? Uri kavukire mu mujyi. Umuntu yagiye kuri apartment acahe. Biki? Umuntu yagiye kuri apartment acahe. Aca mu muhanda. Cyangwa yagiye kuri department acahe. Mu muhanda. Uwuhe muhanda? Okay, biterwa naho iyo apartment iri.
biterwa naho iyo apartment. Yego. Okay, none ntandukanyiriza apartment na department. Kandi wambwiye ko byose ari kimwe. Oya, urakubwiye ko ari kimwe. Nakubajije ngo uca hehe ugiye kuri apartment cyangwa department? Okay, wambwiye ko iyo ugiye kuri apartment biterwa naho apartment iherereye. Hanyuma si ugiye noneho kuri department. Department ndumva ari kimwe. Urumva ari kimwe? Yego. Apartment na department. Bisubiremo apartment na department. Department. Aha, ni kimwe. Ndumva ari kimwe. Department. Iyo bavuze ngo department. Urumva ari ijambo ni Icyongereza ni Igifaransa ni Igiswahili ni Ikinyarwanda ni iki? Department. Department. Oya, kwifata mu mutwe. Aisha. Try, gerageza. Ni biroroshye. Ni Igifaransa. Apartment department ni Igifaransa. Department ni Igifaransa. Hanyuma apartment ni Icyongereza. Apartment ni Icyongereza, department ni Igifaransa. Yego. Okay, Aisha. Noneho ugiye kumvugira kano kantu, sibyo? Ni Ikinyarwanda. Ni akantu koroshye cyane, uri kumva? Ugiye kunsubiramo kano kantu ngo fasha sosha. Fasa shosha. Fasa sosha. Inde? Asubira mu nyibwa nyuma. Fasa sosha. Ntago ari fasha sho. Ni fasha sosha. Fasha sosha. Angagasubiremo. Man. Fasha sosha. Fasha sosha. Yego. Fasha sosha. Fasa. Ntago navuze fasa. Okay. Umva ari umuhagarukamo tuntu twasa. Fasha sosha. Fasha? Fasha sosha. Okay, wenda ushobora kuba kubivuga neza kubera ko ndi mugufu nsomba. Simbyumve neza nyegera. Uvuze ngo uvuga neza. Fasha sosha. Mana. Urambeshye. Gasubiramo bwa nyuma ntago ngusubirishamo. Fasha sosha. Fasha sosha. Aisha. Iki kiganiro uzagisanga kuri Iwacu Family TV. Urayizi? Ugenda ukore subscribe, like, share na comment, ujye ukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye. Aba ari utuntu tw'ubwenge. Urikumva? Aba utuntu duhugura abantu. Bakenda bamenya utuntu tw'ubwenge cyane ku mukobwa mwiza nkawe. Birakubereye kureba Iwacu Family TV. Urikumva? Ngano no pepera abantu bari bakurikiye ikiganiro cyawe, ubabwire ngo nagerageje. Murakoze nagerageje. Wihaye angahe ku bibazo nakubarije uko twaganiriye, urikumva? Tuvuge wenda dushyize nko kwijana. Wabona ngahe? Nka 30. Wabona nka 30? Yego. Aho by the way ni umukobwa wa mbere duhuye unsumba. Nabirenze. Kubiseka. Nabirenze. Wakomera ukunda n'umuhungu ureshya nkanjye. Umusumba? Oya. Oya. Ntago wabyemera? Ntago nabyemera. Ubu ngubu urambenze tu. Ndakubenze. Kubera iki? Kubera ko nyine ndagusumba. Kubera ko nsumba? Yego. None se kunsumba bivuze ko tutarwubaka? Oya, ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda? Okay, ntari bikabisa. Tuzahuze n'ahandi urukumva? Ubwo nanjye nzashaka abo nsumba. Sibyo? Yes my people, murabibona ndi kumwe n'umukobwa yitwa Aisha, ni umukobwa hano Rwamara, ni umwana ni kavukire, azi utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Mwabonye ko yasubije, mwabonye ukuntu agiye mu challenge amubaza, ariko nawe by the way nkubwira ngo niba ushaka ko tuzahuza tukagakirana akaganiro, andika muri comment, wandike muti tugomba guhuza, ushyiremo n'akanamba kawe, ubundi nkwandikire WhatsApp duhuze, ubundi tuganire bigiye bitandukanye. Ntukave kuri Iwacu Family TV kandi ntukagenda utakoze twatuntu nakubwiye tw'ingenzi, ni subscribe, like, share na comment, ubundi hakagomba hagenda hashya. Uyu munsi turi Rwamara, rero tuzaturi Nyamirambo, Kicukiro, Kacyiru, Gatsata, Dobandi, Gitega, hose tuzatwagera, ariko icy'ingenzi ni ukubageraho iwanyu. Niyo mpamvu ari Iwacu Family TV. Hanyuma ocha out.